Assalamu alaikum YouTube görücüler. Rusya'dan gelgen üçüncü tayımız. Hazır şunu görsötöz Karakaş kanalından malumatını alaylı. Sen bastır önce. Taydı bastırdım da yürüyüşün, kıyım hareketlerini görüvereli. Jandarke Karakaşka boyunca malumatı verince mi? Karakaşka 1 yaş 5 ay. 1 yaş 5 aylık. Bir cuma oldu geldiğinde. Bakalım. Polt yaş var orada. Polut yaş bu la. Parlov menin Boyu yaş 1.53 çıkar. 1.53. Bunlar 1 yaş 5 ayda keş tulan kolu. 1 yaş 5 aylık. Tişini görsötüp koylar şunu pafakты kılıp durup bardığın anık kılıp taktap koyulur. Tişini bilgenler bağlaysınlar özüңөр. Tişini gördüңөр. Kaptalacak. Tuğanlar. Butları işleri жоқ eкен. Arkankı butları. Den soğuluğu жооп da jandarke. Yok den soğuluğuna. Bir cumada özüne gelip kaldı böyle. Bular arık keliptir taylar ha. Geldi abi. Gündörü özüp arık. Başları özüne aya jaraşıktуу eкен tayдын. Bastır koyчу көрөлүk. Bastır eri. Jandarke bunun akçaсын kança dey bizem? Akşam 135 mi? 135 mi? Kemi var mı? Düşük vereme ya. Bazımda 135 min deyip doğanlar kemi var eкен suraysыңар. Номерлерин жазып калтырабыз. Тайга мейнет керек экен да, мейнет. Мунун мейнетинен жакшылап караш керек экен. Тырмактарын кыркып, işte мүчө башына мейнет керек экен туугандар. Дарега айтылып өтүлдү. Дарега Бишкек шаары Раздольный, Раздольный. Раздольныйда. Аэропортко кетип аткан жолдун боюнда, Жолдун боюнда. Жеткирүү кызматтары дагы бар туугандар, ал жагынан проблема болбойт. За границадагы чыгарыш жолдору бар. Номерлерге байланышсаңар туугандар, кемин сурагыла, жанына келип көрсөңөр дагы андан жакшы. Тайдын башы жакындатып көрсөтүп коеюн. Карагашка экен да жаныбар.